vruće. I tekako vruće jer počeli smo kopati za kuću upravo početkom 7. mjeseca kada nas je pogodio najgori toplinski val, ali bože moj. Dobrodošli nazad na kanal, ovo je 3. video u kojem pokrivamo sve korake do izgradnje kuće. Kadrove koje gledate upravo su početci znači iskopa. U sljedećem videu vam pokrivam temelje, a ovdje samo iskop. Zašto? Upravo zato što nam se dogodio problem s time da ono što smo napravili, nacrtali u projektu zapravo se nije poklapalo sa stanjem na terenu. Kadrovi koje gledate je probni iskop, znači naša kuća je projektirana zapravo s očekivanjem da će ovdje biti stjenovito, pa time i čvrsto, no kada smo krenuli kopati smo shvatili da ovdje sve zapravo zemlja usprkos ovom gornjem dijelu gdje je zapravo stijena, ali očito tu stijena prestaje. I zbog toga je bager zapravo morao, kao što vidite, kopati dosta duboko, znači čak 1,20 m umjesto 70 zato što zapravo što dublje smo išli u probnom iskopu nismo uspjevali naći stijenu, a zapravo i materijal koji je tu nije dovoljno dobre kvalitete, jednostavno ova zemlja nije dovoljno čvrsta da se na njoj gradi i zato sad taj materijal zapravo treba izvaditi i onda će se napraviti zamjena materijala, odnosno tu treba doći nekakav čvrst kontrolirani materijal na kojem će onda kuća moći biti stabilna. Naravno, zato što smo puno više morali skopati, imali smo znatno više i ove zemlje koja nam je zapravo bila beskorisna i koju smo morali 6 punih kamiona odvesti te zemlje na deponiji. Naravno, dali smo okolo što smo mogli, ali jednostavno radila nam je isto kaos na terenu, zauzima mjesta jer jednostavno toliko nema. Kada se to sve iskopalo, lijepo se poravnalo i onda je uputa bila, znači tu će ići sloj geotekstila i onda na to ide kamen, ali mora biti čisti, dobar, probran kamen, zato da bi se on dobro nabio. Znači ne možete stavljati bilo koji materijal. Mi smo se trudili tamo dolaziti svaki dan kad god smo mogli, ali eto, nismo bili stalno tamo. Evo tu možete vidjeti kako izgleda taj geotekstil i Antonio koji bageristi podvaljuje vodu u bager. Stvarno je bilo užasno vruće tih dana, znači nenormalno nešto. Valjda jedini u Dalmaciji koji kupuju kamen. Znači, kamen se dovezo isto jedno od 6 tura ovog kamiona. Nekad nemate izbora i morate jednostavno napraviti stvari. Ukupno cijela ova procedura, znači umjesto 2 dana kopanja imali smo 1 dana posla samo pripreme ove podloge da bi se tu gore tek počeli raditi temelji. Ali evo, dečki koji su radili stvarno super, naš rođak koji je radio taj bager i evo njegovi suradnici, sve mladi ljudi, mladi dečki i evo, fakat je važno imati dobre ljude koji dobro kvalitetno rade svoj posao. Tu ima stvarno puno posla, nije nešto što se može napraviti u par dana, bez obzira što to rade strojevi, strojno se radi. Znači kad se evo, taj kamen cijeli doveze, treba ga okolo skroz poravnati i onda naravno se on mora nabijati. Svaki ovaj sloj se nabija lagano, tako da dobijemo dobru čvrstoću. I čak ono lijepo izgledalo kad se to sve poravnalo ovako, stvarno kvalitetno odrađeno je ovo. Ako imate i vama se dogode ovakve situacije, definitivno javite se projektantu, arhitektu i savjetujte se što da napraviti, što je najbolje. U našem slučaju morali smo raditi tu zamjenu materijala.
Ovdje zapravo vidite taj zadnji sloj koji se stavljao, odnosno predzadnji, jer gore još išao mali sloj betona. Ovo vam je šljunak, fini šljunak koji još ide gore i također se nabio i na njega se onda još stavio vrlo mali sloj betona zato da se to sve zajedno učvrsti. Sad neko će reći možda nije bilo potrebe to sve okolo imate zemlje, međutim također se to kada se sve poravnalo i nabilo se testiralo tako da se vidi da li tu ima, da li je to dovoljno čvrsto i stabilno da se na tome radi kuća, bez obzira što kuća nije velika, postoje jednostavno nekakvi statički proračuni koje mora zadovoljiti. Na sreću dečki su to super odradili, tako da je to bilo dobro. U sljedećem videu vam pokazujem kada se napravilo ovo sve, poravnalo, izbetoniralo, dečki su gore, građevinarci došli i počeli raditi armaturu i oplatu, tako da stišite odmah sljedeći video jer vam pokazujemo i našu akciju na terenu sa postavljanjem struje. Vidimo se. I leći.